Tak boleh lewat pasar kau ni. Boleh. Tak lalu tengah. Ke tengah ya? Macet jam ni. Jambi Di macet. tengah lah. Jadi gagal tengah kok. Direktur muda. It's just another doorway. Tanabe. Open up and see what kind of lifeline will be waiting there for me. I need to bury all these fears and let them fade away. I'm not scared, I'm prepared to find myself again. I wanna fly over mountains, I wanna reach the end. I'll rise up from the ashes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hendrianto ARW. Pada kesempatan video kali ini kita hunting lagi nih di seputar area Muara Bungo nih. Kita nanti pindah-pindah spot hunting ya. Pertama kita hunting di terminal Muara Bungo, sudah tuh kita cari spot kehujanan di Dusun Manggis, masih di sekitar Muara Bungo juga, dan terakhir nanti kita di pusat kotanya Muara Bungo tuh. Kita akan ngabadikan 3 unit MPM kembali ke lintas tengah. Oke, ikut terus video, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Hendrianto RW. Simak terus video sampai selesai. Skuy 55 masuk Putra Remaja dari Jogja ini. Sore ya. Santri jalanan. Yuk, nggih, Pak. Jam 4:58 Jalapati. Pak. Maepi tuh di balik kemudi tuh. Jalapati. Wih, lembat sekali nih. Angin ya. Nih, di Dusun Manggis. ANS jam 5:30. Tanabe. Yup. Ada jelas bujangnya. Wih. Jelas spionnya. NPM. Mutiara Hati. Yup. Masuk nih Yohanda Prima. Yuk, lebang. Yohanda Prima. Sultan Andalas Handek. Ini ownernya orang Sumatera juga ini, tapi gimana ya? Ini Sultan Andalas nih, Simatupang. Ada juga langsung Sultan Andalas juga nih. Yup. Taman Serubun Selamat. Masuk NPM V59 30.000. Setengah hari dah. masuk ANS nih.
Yup. ALS 246. Bintang film Parma, Sergio. Oke, Ajo ready, film Parma. Hai, halo Ajo. Nah, kata-katanya itu nak. Boleh seluruh. Nah, kata-katanya itu nak. Tak boleh lewat pasar kau ni. Boleh. Tak lu tengah. Kau tengah ya? Jadi macet. Jadi gagal tengah kok. Lewat masuk tol di Prabu Muli. Hah? Tapi macet juga Prabu. Mana macet? Iya, perbaikan jalan beton ah. Ya, malam tidak. Iya bang. Ah, hati bang. Alai kita kata. Iya lah. Lah bilang Mui tadi. gadang tempe mandi. Ah. Laba sama jo binalu. Ah. Rambujang tak kau bini amak teragak waktu nanti. Ah, siap. Transport film Parma via lintas tengah tuh Prabu Muli. Timur macet katanya. ANS. Iya, Kirana, ex Kirana. Pedas banget, Mak. Direktur muda nih. Yang belakangmu. Bang Anto. Yup. Iya. Konvoy itu. Masuk nih, direktur muda, 2 unit MPM. Direktur muda. Nah, nih. 2 unit NPM. NPM. 3 unit NPM menuju via lintas tengah hari ini karena macet di lintas timur ya. Ini menghindari kemacetan, cari aman jadi lintas tengah. Untuk saat ini lintas tengah diprioritaskan beberapa bus Padang Jakarta ini. Yup, hati-hati yuk. Pasta. ANS Royal O Eksekutif. Sahabat Noah. Jos. Sahabat Noah is back dengan ANS. Jalan Ariel Noah nih. Yuk, sahabat Noah. Lama nggak jumpa. Ini langsung bawa ANS ternyata. Ex driver NPM V50.